ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. нашри муфассали барномаи иттилооти ахборон мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонад. 20 апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Шоҳмансур ба ифтихори рӯзи пойтахт бинои бисёрфунксионалӣ бо ҷойгиршавии меҳмонхонаи чорситорадори Фирдавсиро мавриди истифода қарор доданд. Гузориши хабарнигорони мо. در دوران صاحب استقلالی با تلاش‌های سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان و جانبداری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه از سیاست بنیادکارانه راهبریت عالی مملکت پایتخت کشور شکوفان و صدهای انشاءات تعیینات گوناگون بنیاد می‌گردد. تنها امروز به افتخار روز پایتخت در شهر دوشنبه یک قطار انشاءات معاصر معیشی، خدمت‌رسانی و صنعتی مورد استفاده قرار داده شد. از جمله 20 اپریل نخست اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در ناحیه شاهمنصور به افتخار روز پایتخت بینای بسیار فونکسیونالی با جایگیرشوی مهمانخانه 4 ستاره‌دار فردوسی را مورد استفاده قرار دادند. مجمع معاصر از 22 آشیانه عبارت بوده. مهمانخانه 4 ستاره‌دار فردوسی در آشیانه‌های از 13 تا 22 بنا جایگیر شده است و دارای 103 حجره خدمت‌رسانی از جمله 33 لیوکس، 8 نیم لیوکس و 62 استانداردی می باشد. در مهمانخانه امکان است در یک وقت به 200 مطابق به معیارهای بین المللی خدمت رسانده شود. با افتتاح مجمع نو خدمت رسانی سیاحی و فراغتی در پایتخت مملکت 250 جای کاری نو تأسیس یافته است. در رفت بنیاد انشاءات باشد زیاده از 150 متخصص محلی به کار جلب کرده شده بود. انشاءات معاصر از طرف صاحبکاران وطنی بختیار سعیدوف و حکمت الله مقیموف در همکاری با شرکت مقیم یک بنیاد گردیده است. ما صاحبکاران وطنی منتداری خود را به اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی برای دستگیری‌های دائمی بیان می‌نماییم. بنای بسیار فونکسیونالی با جایگیرشوی مهمانخانه فردوسی را با پیروی از تشبس‌های سازنده در پایتخت مملکت ساخته به استفاده دادیم. در بنا شرایط مساعد خدمت‌رسانی و کاری فراهم می‌باشد. ما صاحبکاران وطنی با جانبداری همیشگی از سیاست سازنده حکومت مملکت و راهبریت شهر دوشنبه کوشش می‌کنیم که سهم خود را در تطبیق هدف‌های بنیادکارانه و استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان گذاریم. در بنا همچنین مرکزهای سودا و خدمت‌رسانی، فراغتی و استراحتی، مجلسگاه با 57 جای نشست، طربخانه آشخانه، تالار ورزشی، حمام و دیگر انشاءات یاریرسان جایگیر بوده. برای واسطه‌های نقلیات توقفگاه زیرزمینی نیز بنیاد یافته است. در بالاخانه بنا جای نشست و استراحت تابستانه برای 150 نفر تشکیل گردیده است. 58 حجره کاری در آشیانه‌های از 3 تا 12 بنا جایگیر بوده با تمام شرایط ضروری مجهز می باشند. در انشاءات معاصر معیشی و خدمت‌رسانی برای آموزش زبان‌های خارجی به نورسان و جوانان مرکز زبان آموزی تأسیس یافته است. می‌خواستم منتداری خود را به پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی برای چنین تحفه ارزنده به روز پایتخت مملکت بیان نمایم. در طرفخانه این بنای بسیار فونکسیونالی که امروز به استفاده داده شد، ما 10 نفر زنان و دختران با جای کار تامین گردیدیم. در جواب در چنین غمخوری‌های پرزیدنت مملکتمان مدنیت بلند مهمانداری تاجیکی و خوراک‌های ملی را برای مهمانان و سیاحان به طور شایسته معرفی کنیم. منتداری خود را به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی برای فراهم آوردن چنین شرایط خوب کاری برای ما جوانان می‌رسانند. امروز در روز پایتخت چنین یک بنای زیبا افتتاح گردید که من همچون یک جوان خوش‌طالع از زمان صاحب استقلالی در مغازه فروشی قنجیل‌ها به جای کار تامین گردیدم. کوشش میکنم که در اساس هدایت‌های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان با فرهنگ بلند تاجیکانه برای ساکنان و مهمانان و سیاحان پایتخت خدمت رسانم. یادآور میشیم که 10 اکتبر سال 2019
پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی برای آغاز کارهای ساختمانی سنگ اساس گذاشته بودند. انشاءات باشکوه در دایره تدبیرهای سازندگی و بنیادکاری به استقبال جشن فرخنده ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با دستگیری رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه بنیاد گردیده در روزهای تجلیل روز پایتخت مورد بهره برداری قرار داده شد. ما ساختمانچیان مهندسان شرکت وطنی مقیم یک در رفت کارهای ساختمانی در این انشاءات محتشم توجه اساسی را به صفت کارها روانه نمودیم. در جریان کارهای ساختمانی 150 نفر با جای کار و معاش خوب تأمین بودیم. اکثر مصالح ساختمانی استفاده شده استحصال کارخانه های وطنی بوده دارای صفت بلند می باشند. می توان گفت که بنا برای سالهای طولانی خدمت خواهد کرد. ما جوانان منتداری خود را به اساسگذار صلح و وحدت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و رئیس شهر محترم رستم امامعلی برای چنین شرایط فعالیت در وطن عزیزم بیان می نماییم. پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با صاحبکاران وطنی برای بنیاد مجمع معاصر خدمترسانی و فراغتی و سیاحی در پایتخت مملکت اظهار سپاس و منتداری نموده چنین تشبس و اقدامها را در روند سازندگی و بنیادکاری و تأسیس جایهای نو کاری برای ساکنان نمونه عبرت ارزیابی کردند. 20 اپریل اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با افتخار روز پایتخت در ناحیه فردوسی پایتخت مهمانخانه 5 ستاره‌دار کانگورد گراند هتل را مورد استفاده بری قرار دادند. 20 اپریل اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با افتخار روز پایتخت در ناحیه فردوسی پایتخت مهمانخانه 5 ستاره‌دار کانگورد گراند هتل را مورد استفاده بری قرار دادند. بنای خوشتر و زمانوی از 9 آشیانه عبارت بوده با سبک و اسلوب خاص معماری بنیاد یافته است و مطابق طلبات معاصر مجهز می باشد. با سرور دولت اطلاع دادند که در مهمانخانه نو 84 نفر ساکن محلی صاحب کار می شوند. اکثر کارگران دارای اختصاص‌های خدمترسانی و مهمانداری و داننده چند زبان خارجی می باشند. سطح بلند دانش و آمادگی کارمندان امکانیت می دهد که به میزبان خدمت بلندصفت رسانیده شود. در این مهمانخانه 84 نفر اساساً جوانان صاحب کاری دائمی گشتند. برای بنیاد و تشکیل چنین انشاءات و فراهم آوردن شرایط برای کار با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان اظهار منتداری می‌نماییم. اطلاع داده شد که کانگورد گراند هتل دارای 98 حجره از جمله برای مهمانان عالی مقام بوده امکانیت دارد در یک وقت 164 میزاج را قبول نماید. ضمن بازدید اطلاع داده شد که در برابر حجره‌های خواب مهمانخانه نو دارای دیگر امکانیت‌های ضروری از جمله جای گذراندن همایش‌های گوناگون، تالار مجلسی با 40 جای نشست و طربخانه بر هوا با 160 جای ساخته شده است. مهمانخانه دارای قهوه‌خانه مجهز و زمانوی بوده امکانیت دارد که در یک وقت به 140 نفر خدمت رساند. در مهمانخانه تالار علایده ورزشی مجهز با دستگاه‌های مشق و تمرین بنیاد کرده شده است. امکانیت فراهم بوده با بلند گردیدن سطح و صفت خدمت رسانی به میزبان مساعدت خواهد کرد. در تخانه انشاءات مذکور سپا سالن تشکیل گردیده در داخل آن حوض شناوری، حجره‌های علایده با بوق تر و خشک، جکوزی و دیگر امکانیت‌های ضروری بنیاد یافته است. نظارت حرارت آب حوض و نظام پالایش آن با استفاده از دستگاه‌های معاصر در چند زینه برآورده شده است. خوشحال از آنم که امروز با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی مهمانخانه زمانوی کانگورد گراند هتل موضوع استفاده قرار گرفت. در این مهمانخانه 84 نفر از جوانان صاحب کاری دائمی گشتند. کوشش میکنیم که با مهمانان خدمت رسانی سطح عالی را پیشنهاد نماییم. داخل مهمانخانه کانگورد گراند هتل با سبک و اسلوب معاصر معماری آرا یافته کارهای ساختمانی آن با جلب متخصصان وطنی و با استفاده از مسائل ساختمانی شرکت‌های داخلی انجام یافت. با ذوق و سلیقه بلند و با استفاده از صنعت بلند معماری آرا یافتن داخل بنا، حجره‌های خواب، راهرو و مکان قبول میزبان انشاءات را زیبا و دیدنی نموده است. مورد بهره برداری قرار گرفتن کانگورد گراند هتل هدیه ارزشمند بخشیده به روز پایتخت بوده. این انشاءات با بلند گردیدن سطح و صفت خدمت رسانی به سیاحان و مهمانان
ساختمانی شهر دوشنبه مساعدت خواهد کرد. یادآور می‌شویم که سنگ اساس برای ساختمان مهمانخانه نوآشیانه کانگورد گراند هتل را پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی گذاشته بودند. در وقت بنیاد کردن انشاءات بیش از 100 نفر بیناکار محلی به کار جلب گردیدند. مهمانخانه نوآشیانه از جانب صاحبکار وطنی در دایره دستور سپارش‌های پیشوای ملت ساخته شده. نمای بیرونی آن نیز با سبک مخصوص و طلبات معماری شهرسازی زیبا داده شده است. بنیاد گلگشت زیبا در نزد مهمانخانه به حسن انشاءات زیبایی دیگر ضم نموده. خاصه شامگاه این مکان دلکش و نظر رباب می‌گردد، زیرا حدود آن با چراغ‌های رنگه زینت یافته برای سیر و گشت و استراحت میزبان در هوای تازه شرایط ضروری فراهم آورده شده است. مهمانخانه زمانوی 5 طرحدار با نام کانگورد گراند هتل از 9 آشیانه عبارت بوده. در آشیانه‌های یکم، دوم و تخانه آن حوض شناوری، تالار ورزشی، قهوه‌خانه، مجلسگاه با زیاده از 40 جای عبارت میباشد. در مهمانخانه کانگورد گراند هتل ما بیشتر متخصصان جوان و زباندان را به کار دائمی جلب نمودیم که امروز میتوانند که جوابگو با استاندارد بین‌المللی در مهمانخانه خدمت رسانی نمایند. ضمن بازدید و شناسایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به صفت کارهای انجام یافته بهای بلند داده دستور دادند که سطح و صفت خدمت رسانی به مهمانان با رعایت معیارهای بلند صحوی، آداب و رفتار و سنت‌های بلند مهمانداری ملی به راه مانده شود. 20 اپریل اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با افتخار روز پایتخت در محله نوبهار ناحیه سینا کارخانه بافندگی جمعیت سهامی پیله تاجیک را افتتاح نمودند. گزارش نوروزشاهی عزیزالله. 20 اپریل اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با افتخار روز پایتخت در محله نوبهار ناحیه سینا کارخانه بافندگی جمعیت سهامی کشاده پیله تاجیک را افتتاح نمودند. در کارخانه کارکرد پیله تا سطح نهایی به راه مانده شده از ابریشم، اطلس و ادرس اعلی صفت استحصال کرده می شود. ما پیله را در آن تر میکنیم و آورده در قسم اول در آب خنک میاندازیم، بعدا به طور خودکار به قسم دوم وارد میکنیم که در اینجا آب گرم است، از پیله رشته حاصل میشود. بعدا قسم سوم آورده در کاسچه ها تقسیم میکنیم که از این ابریشم تیار میشود. عین زمان در کارخانه و پرورشگاه آن در یک بست 300 نفر با کار دائمی تامین گردیدند. ما شکرانه از وحدت ملی استقلالیت میکنیم که چونی کارخانه های زیبا و زمانوی را به استفاده داده شده است که ما زنهای خانه‌نشین آماده کار فعالیت کرده زندگی خود را باز هم زیبا و رنگین‌تر می‌سازیم. ضمن معرفی نمونه پرورش کرمک در شرایط عنعنوی معلومات داده شد که هدف از برقرارکنی تجار در همه شهر و ناحیه‌های کشور رشد و رونق ساحه می باشد. پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان اقدام مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه را در همکاری با نمایندگان بخش خصوصی در سمت بنیاد و برقرارسازی کارخانه‌های صنعتی فراهم آوردن امکانیت جهت افزایش استحصال محصولات عوض کننده واردات و تأسیس جایهای نویکاری مهم و سریع ارزیابی کردند. تجهیزات‌های آورده ما تجهیزات‌های معاصر جهانی میباشند، اقتدارشون اقتداری بلند، پیله وطنی رو ما کارکرد کرده میتونیم متاعی خوشخصوصیت ابریشمی براریم. پیله تاجیک از کارگاه خشک‌کنی پیله، کارکرد نخ، کارگاه بسته‌بند، آزمایشگاه، کارگاه چاپی، بافندگی، کارگاه ندافی، خشکشویی متاع، کارگاه اطلس و ادرس و قالین‌بافی دستی عبارت میباشد.
дастгоҳу таҷҳизоти корхона аз ҷумҳурии мардумии чин ва давлатҳои аврупо ворид карда шудааст ки барои истеҳсоли маҳсулоти босифату ҷавобгӯ ба талаботи бозорҳои ҷаҳонӣ мусоидат мекунад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масъулини дахлдору барои истифодаи пурраи шароити табиию технологӣ, васеъ кардани имкониятҳои истеҳсолии корхона ва зиёд намудани шумораи кормандон вазифадор карданд. ҷамъият ягон чиз истеҳсол намекард. байни ҳамин 2-3 солда мо тамоми истеҳсолотро ба роҳ мондем. яъне аз пилла ба ришта, аз ришта куфта, аз куфта калоба, аз калоба мато истеҳсол менамоем ки маҳсулоте ки ширкат мебурра, ҳамин таҷҳизотҳо мебурра, ин беҳтарин А4-ро медиҳад. яъне ки эко барои чӣ? барои дигар ширкатҳо дар ҳамин маҳсулоти ришта, яъне моддаи химиявиро қуш мекунанд барои равшан кардани ришта. аз сабабе ки оби мо беҳтарин аст, ашби бисёр хуб медиҳад, мулоим аст, мо моддаи химиявӣ қуш намекунем, риштаи мо бисёр нави аъло мебурояд. баъд аз ҷамъоварии пилла дар корхона хушк карда шуда дар хади технологии абрешим ба навъҳо ҷудо ва ба ришта табдил дода мешавад. иқтидори солонаи истеҳсоли абрешими надофӣ зиёда аз 40 тонна ва истеҳсоли риштаи абрешим зиёда аз 60 тоннаро ташкил медиҳад. абрешими омодашуда дар коргоҳи бофандагӣ ба мато табдил дода мешавад. иҷрои намунавии супоришҳои роҳбари давлат дар доираи расидан ба ҳадафи чоруми стратегӣ саноатикунонии босуръати кишвар имкон фароҳам овард ки тавассути бунёду барқарорсозии иншооти саноатӣ афзоиши истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот зиёд ва сокинони кишвар ҳарчи бештар дар соҳаи саноат ба кори доимӣ фаро гирифта шаванд. ихтисоси ман технолог аст. мо хурсандем ки бо ҷои кор таъминем, кӯшиш мекунем ки маҳсулоти босифатро истеҳсол намоем. дастгоҳи чопӣ ки технологияи он аз Италия ворид карда шудааст, дар ҷумҳурии аввалин мебошад ва тавассути ворид кардани нақш барои истеҳсоли маҳсулоти зебою дилкаш нигаронида шудааст. технологияи нав имкон медиҳад ки мувофиқ ба дархости мизоҷон нақш ба хотираи компютер ворид карда шавад ва тибқи фармоиш мато нақшбандӣ карда шавад. I'm Mr. Ferrari. I'm a service engineer for an Italian company. من فراری هستم، مهندس خدمترسان شرکت ایتالیایی اپریجیانی. این شرکت ایتالیایی ماشین‌های چاپ رقمی را برای ساحه نساجی استحصال می‌کند. من بار اول است که در تاجیکستان، خاصه آسیای مرکزی، برای نصب تکنولوژی اکوترا امان قرار دارم. این یک ماشین سبز است. زیرا شرکت در حفظ محیط زیست اشتراک می‌کند. این تکنولوژی رقمی با رنگ‌های از جهت اکولوژی تازه مجهز می باشد. زیرا شرکت ما با محیط زیست احترام می‌گذارد و شما می‌توانید همه گونه متا را توسط آن چاپ نمایید. تکنولوژی مذکور در منطقه بی‌نظیر می باشد. این ماشین با کلید چاپ رقمی مجهز می باشد و می‌توان در یک ساعت 170 متر مربع متا با نقش‌های گوناگون را با صفت بلند به دست آورد. یکی از برتریت‌های دیگری تکنولوژی در آن است که ما آب را نیز صرفه می‌کنیم. زیرا ما سیستم‌های نوی کارکرد آب را جاری می‌کنیم چون احترام به محیط زیست. ما این ماشین را در تاجیکستان نصب کردیم و برای جوانان تاجیک طرز استفاده درست چاپ کردن متا را با استفاده از این تکنولوژی معاصر آموزاندیم. ما این دستگاه را در یک جایگی با متخصصای ایتالیا نصب کردیم. این دستگاه در جهان از روی صفت یکی از جای اول را میگیرد. ما در این تجهیزات متاهایی را میبریم که در بازارهای اروپا رقابت پذیر میباشد و با نشرهای خودمون با خودمون یک مقصد ماندیم که نقش‌های قدیمی را از نو برقرار کنیم و با بازار مردم خودمون پیشنهاد کنیم. در کارگاه اطلس و ادرس با استفاده از 26 دستگاه بافندگی از رشته ابریشم و پخته هنرمندان نمودهای گوناگونی اطلس و ادرس را آماده می‌کنند. در برابر استفاده از تکنولوژی زمانوی، استحصال اطلس و ادرس با مقصد ادامه عنعنه نیک نیاگان در سمت استحصال این نمود متا، تامین گوناگونی استحصالات و پیشنهاد محصولات باصفت به طور دستی به راه مانده شده است. همزمان جوانان به آموزش فرا گرفته شده نازکی‌های هنر را از خود می‌کنند و سپس در همین جای به کار تامین می‌شوند. بسیار خرسند شدم که در اینجا بافتن اطلس یاد گرفتم. دستباف یعنی که مکمل‌تر، باقوی‌تر، زیباتر نمودار می‌شود. همینطور ما بسیار خرسند شدیم از این کارگاه. لباس ملی فخر ما است. من افتخار می‌کنم که لباس ملی استحصال می‌نمایم.
инчунин дар асоси таҷриба қолинбофии дастӣ низ бо истифода аз абрешим ба роҳ монда шудааст. абрешими дарознахи аълосифат барои истеҳсоли мато ва боқимондаи он баҳри бофтани қолинҳои зебою ҷавобгӯ ба талаботи бозор истифода мешавад. бо дастгирии сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки имрӯз як корхонаи муосири саноатӣ дар пойтахти мамлакатамон ба фаъолият оғоз намуд ва ман дар дастгоҳи қолинбофии дастӣ бо ҷои кор ва маоши хуб таъмин гардем. кӯшиш мекунем ки дар саноати қолинбофии дастӣ ки аз ҷиҳати экологияи тоза ва ба саломатӣ безарар мебошад саҳми худро гузорем. дар ҳамин ҷо ба сарвари давлат матоҳои атлас, адрас, гирбишин, сатин, беқасам ва дигар намуди матоҳои дар корхона истеҳсол шаванда муаррифӣ карда шуд. таъкид гардид ки минбаъд бонувон метавонанд ин намуди маҳсулоти босифати истеҳсоли ватаниро дастрас ва бо ифтихор аз тамаддуни гузаштаи омӯзандаи миллат ба бар намоянд. дар ояндаи наздик маҳсулоти олисифати абрешимии тоҷикистонӣ ба воситаи тарҳони тоҷик, ба воситаи ҳунармандони тоҷик ва брендҳои тоҷикистонӣ дар бозорҳои байналмилалӣ, дар намоишҳои байналмилалӣ бо ифтихори баланд муаррифӣ мешавад. ҳамчун мероси ғайримоддии башарият пазируфта шудани кирмакпарварӣ ва истеҳсоли анъанавии абрешим барои бофандагӣ собитгари таъриху тамаддуни омӯзанда ва дастовардҳои шоиста доштани миллати тоҷик дар истеҳсоли ин намуди маҳсулот мебошад. имрӯз ҳадафи давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба эҳёи анъанаҳои неки ниёгон, рушди ҳунармандӣ ва фароҳам овардани шароити арзандаи зиндагӣ барои сокинони мамлакат равона карда шудааст. дар ҳамин ҷо ҳамчунин намоиши ҳунарҳои мардумӣ, таомҳои миллӣ ва анвои гуногуни маҳсулоти нонӣ аз қабили кулча, чапотӣ ва таҳмол баргузор гардид. таваҷҷӯҳи пайвастаи роҳбари давлат, пешниҳоди имтиёзу сабукиҳо ба ҳунармандон ва эҳсоси баланди худшиносии мардум ба эҳьё ва равнақи ҳунармандӣ дар Тоҷикистон мусоидат кардааст. дар даврони соҳибистиқлолии кишвар бо дастгирӣ ва таваҷҷӯҳу ғамхориҳои беназири асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои эҳьё ва рушди ҳунарҳои мардумӣ шароиту имкониятҳои хеле мусоид фароҳам оварда шуданд. дар заминаи ҳамин таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳои пешвои муаззами миллат дар яке аз дурдастарин ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар ноҳияи Роштқалъа корхонаи коркарди муоинаи бузҳои кашмирӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд ва айни ҳол бонувони хонашин дар ин корхона ба кор фаро гирифта шуданд, соҳиби ҷои корӣ гардиданд ва ҳамзамон маҳсулоти хеле баландсифат истеҳсол намуда истоданд ки маҳсулоти ин корхона ба содирот нигаронида шудааст.
натиҷаи ҳамин аст ки сайёҳон метавонанд намудҳои гуногуни армуғонро харидорӣ намоянд ки ин дар баробари беҳшавии имкониятҳои иқтисодии ҳунармандон ҳамзамон ба муаррифии тариху маънавиёти омӯзандаи миллат мусоидат менамояд. пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба натиҷаи фаъолияти ҳунармандону соҳибкорон дар самти афзоиши истеҳсоли атласу адрас, офаридани намудҳои гуногуни армуғон ва рушди ҳунармандӣ баҳои баланд дода, истифодаи ҳарчи бештари имтиёзҳои муқаррарнамудаи ҳукумати кишвар ва афзон кардани дастовардҳоро зарур донистанд. ҳамчунин маҳсулоти истеҳсолнамудаи корхонаҳои саноати сабуки шаҳри Душанбе муаррифӣ карда шуд. иҷрои дастуру супоришҳои сарвари давлат аз ҷониби раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ имкон фароҳам овард ки бо бунёду барқарорсозии корхонаҳои саноатӣ имкониятҳо барои рушди дучанди соҳа таъмин гардад. ҷиҳати фароҳам овардани заминаҳои рушди кирмакпарварӣ аз ҷониби ҷамъияти саҳомии кушодаи пилаи тоҷик барои васеъ кардани майдон дар хоҷагиҳои деҳқонӣ давоми 2 соли охир 2 миллион дона ниҳоли тӯт шинонида шудааст. оянда ҳар сол ба миқдори 1 миллион дона ниҳоли тӯт шинонида мешавад. инчунин дар паҳлӯи ҷамъияти саҳомии кушодаи пилаи тоҷик дар масоҳати 30 гектар замин парваришгоҳи замонавӣ барои ниҳолҳои интенсивии мевадиҳанда бунёд карда шудааст. дар ҳамин ҷо сарвари давлат бо нақшаи бунёди боғ, имкониятҳои технологӣ, таҷрибаи муосири боғдорӣ ва намунаи мевагиҳои дар оянда истеҳсолшаванда шинос шуданд. ин ниҳоли дарахтон аз аврупо ворид гардида баъди мутобиқгардонӣ ба шароити иқлимии тоҷикистон барои бунёди боғҳои интенсивии замонавӣ пешбинӣ карда шудааст. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ раҳмон таваҷҷӯҳи боғпарваронро ба таҳкими робитаи илм бо истеҳсолот, истифодаи пурраи имкониятҳои табиӣ бо назардошти дигаргуншавии иқлим ва афзоиши истеҳсоли меваи босифати ба содирот нигаронидашуда ҷалб намуданд. ин ниҳоли дарахтон аз аврупо ворид гардида баъди мутобиқгардонӣ ба шароити иқлимии тоҷикистон барои бунёди боғҳои интенсивии замонавӣ пешбинӣ карда шудааст. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ раҳмон таваҷҷӯҳи боғпарваронро ба таҳкими робитаи илм бо истеҳсолот, истифодаи пурраи имкониятҳои табиӣ бо назардошти дигаргуншавии иқлим ва афзоиши истеҳсоли меваи босифати ба содирот нигаронидашуда ҷалб намуданд. ниҳоли модарии себ, ног ва олу ба миқдори 300 000 аз Италия ворид гардидааст. парвариши ниҳоли мазкур мутобиқ ба талаботи технологӣ сурат гирифта, соли оянда аз инҳо ба миқдори 1 миллион 800 000 ва дар солҳои баъдӣ то 2 миллион дона қаламча гирифта мешавад. дар 1 гектар боғи интенсивӣ 3600 ниҳол шинонида мешавад ва обёрии он бо 2 усул қатрагӣ ва боронвор ба роҳ монда шудааст. ҳамчунин ба ҳамин восита ниҳолон бо пошидани маҳлулҳои махсус аз сардӣ ва ҳашарот ҳимоя карда мешавад. парваришгоҳи замонавӣ барои ниҳолҳои мевадиҳанда ки дар оянда барои бунёди боғи интенсивӣ истифода бурда мешавад бунёд карда шуд. дар парваришгоҳ ниҳолҳои мо дар боғи себ, нок, олу ба миқдори 300 000 дона аз ҷумҳурии Италия ворид кардем. ниҳолҳои мазкур бо тарзи махсус парвариш карда мешавад ки дар оянда инҳо дар тӯли 2 сол
ба миқдори 1,800,000 мерасад. мо решаҳои модариро овардем аз ҷумҳурии Италия ки як маротиба решаҳоро мешинонем, дар як сол 3 маротиба зиёд мешаванд. Дар як сол ба шумори 1,800,000 мерасад. як марҳила дар қисмати модарбоғӣ парвариш мекунем, баъд қисмати дуюм ниҳол парваришгоҳ мешавад, қисмати қаламча мекунем, баъд қисмати сеюм қисмати пайвандкунӣ аст ки пайванд мекунем. пайвандро мо метавонем ки аз дарахте овардагием айваё истифода мебарем. маҳсулотҳоро бори аввал аз ҷумҳурии Италия ворид кардем. оби қатрагин, стунбандӣ, тамоми шпалерҳоро аз Италия ворид кардем. дар нақша дорем ки ҳамин чизҳоро дар дохили кишварамон корхонаҳоша бунёд кунем. ҳосили мевагӣ аз ин боғҳо дар як мавсим то ба 65 тонна мерасад. парвариш дар асоси таҷрибаи пешрафтаи ширкатҳои бонуфуз ба роҳ монда шудааст ва дар ҳамоҳангӣ бо намояндагони истеҳсолот дар Тоҷикистон табодули таҷриба карда мешавад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳбарони вазорату идораҳои дахлдор, вилоятҳо ва Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон дастур доданд ки бунёди боғҳои интенсивиро бо назардошти ба инобат гирифтани шароит ба роҳ монанд. ҳамчунин супориш дода шуд ки дар парваришгоҳи ҷамъияти саҳомии кушодаи пилаи тоҷик барои гузарондани таҷрибаҳои амалии донишҷӯёну олимон аз худ кардани нозукиҳо ва ҳарчи бештар таҷрибаи пешқадами муосири боғдориро бо назардошти шароити кунунии иқлим васеъ ба роҳ мондан имконият фароҳам оварда шавад. дар ҳамин майдони васеъ парвариши туд ва пистаи маҳаллӣ ба роҳ монда мешавад. умуман давоми 4 соли охир аз ҷониби ҷамъият дар заминҳои бекорхобидаи талу теппаҳои шаҳру ноҳияҳои мамлакат 4 миллион навниҳоли пистаи маҳаллӣ шинонида шудааст. ҳоло 1,200,000 дона ниҳоли пистаи маҳаллӣ омода карда шудааст ва он шинонида мешавад. дар маҷмӯъ иҷрои супоришҳои пешвои миллат дар шаҳри Душанбе ва ба фаъолият оғоз кардани ҷамъияти саҳомии кушодаи пилаи тоҷик дар рӯзи пойтахт ба таъсиси ҷойҳои навикорӣ, коркарди ашёи хоми маҳаллӣ то сатҳи ниҳоӣ, рушди соҳаи саноат, эҳёи анъанаи неки абрешимбофии ниёгон ва афзоиши истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот мусоидат менамояд. бинандагони гиромӣ, бахшида ба рӯзи пойтахти Тоҷикистони соҳиби истиқлол шаҳри Душанбе, ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба матни табрикоти раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар қироати ҳамкоронамон. паёми табрикоти раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бахшида ба рӯзи пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе. ҳамватанони азиз, сокинони саодатманди пойтахт, шуморо ба муносибати рӯзи пойтахти маҳбубамон шаҳри Душанбе ки имсол ба 20 апрел рост меояд, самимона шодбош мегӯям. ин ҷашн ба мисли худи пойтахти зебою дилорои мо кулли сокинони кишварамонро сарҷамъу муттаҳид месозад. имрӯзҳо хурду калон Душанберо дӯст медорад, ба таърих, фарҳанг ва арзишҳои он арҷ мегузорад. Душанбе ҳамчун пойтахти давлати Тоҷикистон ва маркази сиёсӣ, илмию фарҳангӣ ва муаррифгари шоистаи симо ва оинаи давлату миллати кӯҳанбунёди тоҷик ба ҳисоб меравад. дар ин давраи арзишманди таърихӣ пойтахти азизамон шаҳри Душанбе бо саҳмгузории наслҳои гузашта сохта шуда, ҳоло дар марҳилаи инкишофи бемайлон ва рушди бесобиқаи худ қарор дорад. маврид ба зикри хос аст ки солҳои охир зери таваҷҷӯҳ ва ҳидоятҳои созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар пойтахти азизамон корҳои бузурги бунёдкориву созандагӣ амалӣ карда шуданд. бо шарофати дастгирии давлату ҳукумат ва тавассути заҳматҳои сокинони ободпешаи шаҳри Душанбе мо тавонистем ки дар якчанд соли охир симои пойтахтро куллан дигар карда, онро ба яке аз пойтахтҳои муосири сатҳи ҷаҳонӣ мубаддал гардонем. маҳз дар натиҷаи заҳмати содиқонаву ватандӯстонаи сокинони сарбаланди мамлакат, шаҳри Душанбе дар байни пойтахтҳои давлатҳои дигар
همچون پایتخت جوان و رشدیابنده اعتراف گردید. مهمتر از همه در شهر دوشنبه برای پیشرفت تمام ساحه‌های حیات جامعه از جمله تجارت و اقتصاد، علم و فرهنگ، راه و کمونیکاسیا و تأمین زندگی شایسته اهالی آن شرایط مساعد فراهم آورده شد. با اطمینان کامل میتوان گفت که در سالهای نزدیک شهر دوشنبه به یکی از مرکزهای مهم علمی، تجارتی و اقتصادی و فرهنگی در منطقه تبدیل خواهد یافت. در برابر دستاوردهای نظررس ما هنوز در مقیاس پایتخت مسئله و مشکلات حل طلب نیز داریم که همه آنها را خودمان با نیرو و ذهن سالم، اتحاد و سرجمعی و مهنت سازنده و آبادگرانه با شکرگزاری از ثبات و آرامی وطن آزاد و صاحب استقلالمان حل و فصل می نماییم. از این رو هر یک ساکن پایتخت را دعوت می نمایم که در اجرای رسالت باز هم آبادتر و پیشرفته، زیبا و گلپوش و سرسبز و خرم گردانیدن و به جهانیان به طور ارزنده معرفی کردن پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه صدقاً تلاش ورزند. اطمینان کامل دارم که ساکنان با فرهنگ پایتخت من بعد نیز با رعایت مدنیت بلند شهرداری و دانش و معرفت والای انسانی نمونه بهترین شهرنشینی را نشان می‌دهند. زیرا دوشنبه شهر ماست، خانه امید ماست که ما آن را دوست می‌داریم، از آن افتخار می‌کنیم و ما به آن اعتماد داریم. با شما خوشبختی، سلامتی و عمر دراز تمنا کرده آرزوی آن را دارم که شهر دوشنبه مکان عملی شوی نیت‌های نیکی هر یک تاجیک و تاجیکستانی گردد. عید مبارک همدیاران عزیز. دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر است در آغوش دامنه‌کوه‌های سبز و خرم و پهنای وادی رودخانه‌های خروشان به وسیله راه‌های ماشینگرد، آهن و هوایی تمام گوشه و کنار مملکت را به هم می‌پیوندد. دوشنبه در وادی زرخیز حصار در بلندی 930 متر از سطح بحر جایگیر بوده مساحت بیش از 203 کیلومتر مربع را تشکیل می‌دهد. سالهای اخیر در زمینه توجه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و اقدام‌های بنیادکارانه راهبریت شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان صاحب استقلال انفراساختار مکمل شهرداری و شهرسازی را صاحب گشته یکی از شهرهای امن‌ترین جهان شناخته شد. گزارش خبرنگاران ما. شهر دوشنبه از 4 ناحیه معموری اسماعیلی سامانی، سینا، فردوسی و شاه منصور عبارت بوده دروازه‌های با شکوه در 4 سمت پایتخت نشانی سنت‌های شهرسازی و نظام استوار شهرداری، صفت‌های نجیب انساندوستی، برادری و مهمان‌نوازی ساکنان شهر را تجسم می‌نمایند. پایتخت تاجیکستان صاحب استقلال همچون مرکز بزرگ معنویات، علم و معرفت و خدمترسانی دارای شرایط معاصر انفراساختاری، بناهای معموری و استقامتی بلندآشانه با صنعت بلند معماری بنیاد گردیده، مکان آبادانی و سبزکاری، تازگی و زیبایی و آداب بلند معاشرت می باشد. با شرافت نعمت سعادت بخش، استقلالیت دولتی در اساس دستور و هدایت های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و سعی و کوشش های بمثل رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی پایتخت مملکت شهر دوشنبه بیش از پیش رشد و ترقی نموده تجسمگری آبادی و سرسبزی، رمزی سرفرازی و دلبستگی مردم تاجیکستان به حیات زیبا گردیده است. امروزها دوشنبه همیشه سبز و همیشه بهار نمای تاریخ و تمدن واقعی تاجیکان را در سیمای تاجیکستان معاصر صاحب استقلال افاده می نماید. در همین اسنا در پایتخت کشور روند نوسازی ها با طرح معاصر ترقی می نماید که سیمای شهر را دلنشین و رشد آن را به شهرهای بزرگ عالم هماهنگ ساخته است. قامت افراختن بناهای معموری و مؤسسه های اجتماعی، پرداختن کارخانه و شرکت های گوناگون، بنیاد و ترمیم مکان های فرهنگی و فراغتی
ба истифода додани тамрингоҳҳою майдончаҳои варзишӣ ва навсозии роҳу пулҳо ки дар солҳои охир вусъат ёфтаанд, шаҳри Душанберо ба пойтахти муосиру обод табдил додааст. дар шаҳри Душанбе танҳо дар доираи ҷашни бузурги миллӣ 30-солагии истиқлолияти давлатӣ беш аз 4300 иншооти таъминоташон гуногун сохтаву мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтааст. аз ҷумла бунёди 16 муассисаи таҳсилоти умумӣ ва томактабӣ, 8 муассисаи тандурустӣ, 50 коргоҳу корхонаи саноатӣ, 19 бинои маъмурӣ, 225 иншооти баландошёна бо 161 маркази хизматрасонӣ, 62 майдончаи варзишӣ, 9 гулгашт, таъмири 2321 бинои истиқомативу маъмурӣ, 116 хобгоҳ ва таъсиси беш аз 15 000 ҷойи нави корӣ анҷом дода шуд. аз навсозӣ кардан ва ба талаботи замони муосир мутобиқ гардонидани инфрасохтори пойтахт, махсусан таҷдиду навсозии роҳҳо заминаи муҳими рушди ҳар шаҳр маҳсуб меёбад. дар зарфи 7 соли охир дар пойтахти мамлакат 159,5 километр роҳҳо навсозӣ карда шуд. дар ин давра бо мақсади мутобиқ намудани иншооти соҳа ба меъёрҳои байналмилалӣ 4 пули автомобилгарду қаторагард, 2 роҳи 300ҳа, 2 роҳи 200ҳа ва 127 истгоҳи наву замонавӣ таъмир, таҷдид ва навсозӣ гардида мавриди истифода қарор дода шуд. яке аз дастоварди шаҳр дар ин давра ин ворид намудани автобусу троллейбусҳои муосири ҷамъиятӣ ба пойтахти мамлакат аз ширкатҳои бонуфузи ҷаҳон ва ҷорӣ намудани пардохти ғайринақдӣ дар истифодаи он мебошад. соли 2018 дар пойтахти мамлакат коргоҳи муштарак оид ба истеҳсоли автобусҳои Акия ба фаъолият шурӯъ намуд. ҳоло дар пойтахт нақлиёти барқии ҷамъиятӣ низ ворид карда шудааст. шаҳри Душанбе шаҳри рушдкунандаи индустриалӣ буда дорои 757 корхонаи саноатӣ мебошад. пойтахти мамлакат воқеан дар татбиқи ҳадафи стратегии кишвар саноатикунонии бо сурати мамлакат пешоҳанг буда пайваста дар ин самт аз ҷониби шаҳрдорӣ тадбирҳои муассир андешида мешаванд. танҳо дар 7 соли охир бо ташаббус ва ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва кору пайкори созандаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ 90 коргоҳу корхонаҳои нави саноатӣ бо зиёда аз 10 000 ҷойи нави корӣ бунёд гардида ба истифода дода шуд. инчунин бо мақсади ба шаҳри пешрафтаву саноатӣ табдил додани пойтахти мамлакат ва дастгирии соҳибкорони истеҳсолӣ дар шаҳр соли 2019 муассисаи давлатии фонди дастгирии соҳибкории истеҳсолии шаҳри Душанбе таъсис дода шуд ки дар 4 соли фаъолияташ беш аз 220 миллион сомонӣ қарзҳои имтиёзнок ба субъектҳои хоҷагидорӣ дода шуда, дар ин замина 54 корхонаи истеҳсолӣ бо таъсиси 3200 ҷойи нави корӣ бунёд гардид. бунёди иншооту кохҳои хуштарҳу муҳташам, боғу гулгаштҳои зебо, меҳмонхона ва муассисаҳои фарҳангӣ ки бо ҳунари волои миллии меъморӣ бунёд ёфтаанд, имконоти хизматрасониҳои шаҳри Душанберо ба сатҳи меъёрҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ гардонида боиси муаррифии пойтахти Тоҷикистон дар арсаи ҷаҳон гардидааст. воқеан Душанбе дар солҳои охир дигаргун шуда дар ҳамаи соҳаҳо ба дастовардҳои беназир ноил гардида истодааст. ба симои шаҳри Душанбе беш аз 60 гулгашту боғҳои фарҳангӣ фароғатӣ зебогии бештарро замм намуданд. танҳо давоми солҳои 2017-2019 дар шаҳри Душанбе 17 боғи нави фарҳангию фароғатӣ бунёд гардида, инчунин хиёбонҳои шаҳр бо унсурҳои миллӣ ороиш дода шуда чароғон карда шуданд. дар партави муроҷиатномаҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба сокинони шаҳр ба шаҳри сабз ва шаҳри гулрез табдил додани пойтахти мамлакат, воқеан Душанбеи имрӯза сарсабзу гулпӯш гардида, ба ин васила беҳдошти ҳифзи муҳити зист ва амнияти экологии аҳолӣ таъмин шудааст. бо пуштибонӣ аз сиёсати маорифпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва фаъолияти созандаву бунёдкоронаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ давоми солҳои 2017-2023 дар пойтахт 50 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ бо 61627 ҷойи нишаст дар Дубаст ва 45 муассисаи томактабӣ бо тарҳи замонавӣ барои 5434 тарбиятгиранда
мавриди истифода қарор дода шудааст. айни замон дар пойтахт 24 муассисаи таҳсилоти олии касбӣ, 14 муассисаи таҳсилоти миёнаи касбӣ, 201 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ бо фарогирии беш аз 400 000 нафар хонандаву донишҷӯ ва 163 муассисаи томактабӣ амал мекунад. ҷиҳати солимгардонии ҷомеа ва пешгириву тавобати шаҳрвандон наздики 900 иншооти варзишӣ, 310 муассисаи табобативу профилактикии сатҳи гуногун ба аҳолӣ хизмат мерасонад. давоми ин давра шаҳри душанбе ҷиҳати рушди робитаҳои байнидавлатӣ бо шаҳрҳои гуногуни кишварҳои осиё, африқо, аврупо, амрико ва иттиҳоди давлатҳои мустақил робитаҳои бародаршаҳрӣ барқарор намуд. вазъи мӯътадили сиёсӣ, дастовардҳои назарраси иҷтимоиву иқтисодӣ ва эътирофи ҷаҳонӣ имкон дод ки дар шаҳри душанбе чорабиниҳои бонуфузи аҳамияти байналмилалӣ ва минтақавӣ доир гарданд. душанбе аъзои ассамблеяи байналхалқии пойтахтҳо ва бузургшаҳрҳо, ташкилоти байналхалқии бародаршаҳрҳо, ташкилоти болдер душанбе бародаршаҳрҳо, ташкилоти умумиҷаҳонии шаҳрҳои муттаҳида ва ҳокимиятҳои маҳаллӣ мебошад. соли 2018 шаҳри душанбе ба узвияти федератсияи умумиҷаҳонии шаҳрҳои туристӣ шомил гардида ба 10 шаҳрҳои амтарини кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил шаҳри муносиб дар айёми баҳор барои сайёҳӣ ва ба 10 беҳтарин шаҳри сайёҳат ва сафари шабона арзёбӣ гардидааст. шаҳри душанбе аз 28 сентябри соли 2018 бо қарори шӯрои сарони давлатҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил, пойтахти фарҳангии иттиҳоди давлатҳои мустақил 2021 ва бо қарори шӯрои вазирони сайёҳии кишварҳои узви созмони ҳамкории иқтисодӣ аз 3 октябри соли 2019 пойтахти сайёҳии кишварҳои аъзои созмони ҳамкории иқтисодӣ 2020-2021 эълон гардида дар ин замина беш аз 300 чорабинии мухталифи сатҳи маҳалливу байналмилалии фарҳангӣ, фароғатӣ, илмӣ, оммавӣ баргузор шуда як қатор муассисаҳои фарҳангӣ, инфрасохтори сайёҳӣ, боғҳои фарҳангу фароғатӣ ва ёдгориҳои таърихӣ дар пойтахт сохта ва таъмир гардиданд. шаҳри душанбе бо доштани имконияти тавсеяёбандаи инфрасохтории соҳаи сайёҳӣ дар кишвар мавқеи намоёнро соҳиб гардидааст. соли 2019 дар пойтахти мамлакат корхонаи воҳиди давлатии шаҳри ҳушманд бо мақсади пешниҳоди хизматрасонии технологияҳои иттилоотӣ коммуникатсионӣ барои соҳаҳои иҷтимоӣ, рушди инфрасохтори системаи идоракунии шаҳр таъсис дода шуд. солҳои охирро барои пойтахти мамлакат шаҳри душанбе қалби тоҷикистон метавон солҳои дастоварду музаффариятҳои муҳими ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ арзёбӣ кард. раиси созандаи шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо такя ба орзуву ормонҳои мардум, бо таҳлил ва корбандии таҷрибаҳои ҷаҳонӣ низоми густурдаи рушди пойтахтро бо фароҳам овардани замина ва муҳити мусоид устувор намуданд. мардуми сарбаланду ватандӯсти шаҳри душанбе бо масъулияти баланди шаҳрнишинӣ анъанаҳои неки бунёдкориву созандагии ватани муқаддасро бо ифтихору сарафрозии баланд идома дода бо сарҷамъию муттаҳидӣ барои пешрафти тоҷикистони соҳибистиқлол ва ободонии пойтахти он саҳми босазои хешро мегузоранд.
امروز بخشیده به روز پایتخت در شهر دوشنبه یک زمره انشاءات تعییناتی گوناگون به استفاده داده شدند که در رشد اقتصادی ملی، تامین ساکنان با جای کاری، افزون گردیدن اقتدار استحصالی مملکت و دسترسی اهالی با محصولات عوض کننده واردات نقش نظررس می‌گذارند. بنیاد و با استفاده دهی کارگاه و کارخانه‌های نوی صنعتی در شهر دوشنبه ادامه منطقی تدبیراندیشی‌های سازنده پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی بوده با پیشرفت ساحه‌های گوناگون در پایتخت تأثیر مثبت می‌رساند. گزارش در این خصوص. 20 اپریل در دایره سفر کاری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت رئیس جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در کوچه مایاکوفسکی ناحیه سینای شهر دوشنبه بنای نوی کودکستان خصوصی درخش رنگین کمان مورد استفاده قرار داده شد. بنای معاصر کودکستان در اساس طلبات معماری و ساختمانی با صفت بلند ساخته شده برای 100 نفر کودک پیش بینی شده است. انشاءات معاصر از حجره‌های برهوای تعلیمی، حجره‌های خواب برای کودکان، تالار موسیقی، حجره طبی، کابینت متدی و آشخانه که با تمام شرایط زمانوی مجهز گردانیده شده است عبارت میباشد. بنیاد انشاءات معاصر و تامین شرایط ارزنده تعلیم و تربیت یکی از هدف‌های محوری محسوب یافته در این سمت از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان پیوسته تدبیرهای ضروری عملی کرده می شود. بنای کودکستان درخش رنگین کمان با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه در زمینه افزایش مساعد فعالیت بخش خصوصی از جانب صاحبکاری کریم ظریفزاده بنیاد شده 30 نفر با جای کار دائمی تامین گردیدند که همه کارمندان مؤسسه متخصصان خوبی ساحه تا مکتبی بوده طریق آزمون به کار قبول کرده شدند. من دلرزاده تمنا مربی کودکستان درخش رنگین کمان خیلی شاد هستیم که امروز در شهر دوشنبه باز یک کودکستان خوشتر و زمانوی گشوده شد و ما صاحب جای کار شدیم. در قطار من همزمان با زنان و دختران با جای کاری دائمی تامین گردیدند. میناداری خود را با اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی میرسانم که تمام شرایط ها را برای صاحبکاران وطنی مهیا ساختند و آنها امروز در کارهای آبادانی پایتخت سهم میگذارند. کودکان با نظرداشت به نوبت گرفتن سن و سال با 4 گروه جدا گردیده روند تعلیم با 3 زبان تاجیکی، روسی و انگلیسی به راه مانده شده است. در پرتو دستگیری و اقدام‌های سازنده پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان و تدبیرهای بنیادکارانه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی امروزها در دایره تدبیرهای آبادانی و بنیادکاری به استقبال جشن‌های ملی برای رشد ساحه معارف و بهترگردانی صفت تعلیم در پایتخت مملکت بنیاد کودکستان‌های زمانوی ادامه دارد. تاکید باید شد که عین زمان در ناحیه سینای شهر دوشنبه 64 مؤسسه تا مکتبی فعالیت می‌نماید که در آنها بیشتر از 14,000 کودک به تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند. در ناحیه شاه منصور مرحله یکم نمایندگی کارخانه 3 ساله جمعیت دارای محصولات محدود کاغذی تاجیک به استفاده داده شد. کارهای ساختمانی سال 2021 در کارخانه مذکور آغاز یافته آن در مساحت 2000 متر مربع بنیاد گردیده است. دستگاه و تکنولوژی معاصر برای استحصال کاغذهای کارتونی از خارج مملکت خریداری و نصب کرده شده است که جوابگو به طلبات استانداردهای جهانی است. محصولات اساسی استحصال نموده این کارخانه کاغذهای کارتونی با شکل‌های گوناگون، کاغذهای رنگه و وابسته به فرمایش مشتریان است. در کارخانه نوبنیاد 30 نفر ساکن محلی با جای کار دائمی و معاش خوب تامین شدند که در میان کارمندان زنان و دختران نیز هستند. ما خرسندیم که چنین کارخانه ها و زواد و فابریکه هایی که نو ساخته شده اند ما دختران خانشین امروز در چنین کارخانه ها فعالیت کرده ایستاده ایم. از پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان ما خیلی میندار هستیم که برای ما چنین کارخانه ها و زوادها پیشنهاد کرده شده. طلبات به این نوع محصولات در جمهوری تاجیکستان زیاد بوده. بنیاد این کارخانه در دسترسی دیگر کارگاه‌های صنعتی مملکت وابسته به طلبات به کاغذهای کارتونی زمینه می‌گذارد. 70% اشیاء خام برای استحصال کاغذهای کارتونی وطنی بوده، 30% آن از خارج مملکت وارد کرده می‌شود.
تا امروز کاغذهای کارتونی جمعیت دارای محصولات محدود کاغذی تاجیک و جمهوری ازبکستان صادرات شده. در آینده در نظر است که صادرات آن به دیگر دولت‌ها نیز به راه مانده شود. اقتدار سالانه کارخانه مذکور وابسته به طلبات میزاجان زیاده از 5 میلیون قوطی‌های گوناگون شکل کارتونی بوده. مسئولین نقشه دارند که با بنیاد مرحله دوم کارگاه آن را باز هم بیشتر نمایند. طبق نقشه سال جاری کارهای ساختمانی مرحله دوم این کارخانه 3 ساله نیز آغاز کرده می شود. در نظر است که با وارد نمودن دستگاه‌های نو و تکنولوژی ضروری در مرحله دوم من بعد محصولات کاغذی برای تیار نمودن گچ‌کارتون استحصال کرده شود. کاغذها برای استحصال گچ‌کارتون امروزها از خارج مملکت خریداری می‌گردند. بعد بنیاد کارخانه نو طلبات کارخانه‌های استحصال گچ‌کارتون در مملکت پر را با محصولات وطنی تامین کرده خواهد شد و در این برابر زیاده از 100 جای نوی کاری برای ساکنان محلی تأسیس داده می‌شود. همزمان در کارخانه مذکور آشخانه زمانوی بنیاد گردیده است. بنیاد چنین کارخانه‌های صنعتی بر رشد ساحه صنعت و پیشرفت اقتصاد ملی و تامین ساکنان مملکت با جای کار مساعدت نموده طلبات ساکنان را با محصولات عوض کننده واردات قانع می‌کنند. در ناحیه سینا کارخانه‌های 3 ساله جمعیت دارای محصولات محدود ارمان 21 مورد بهره برداری قرار داده شد. انشاءات مذکور در زمینه دستگیری‌های همیشگی راهبریت شهر دوشنبه در همکاری با مؤسسه دولتی فاند دستگیری صاحبکاری 3 ساله شهر دوشنبه بنیاد کرده شد. مساحت کارخانه 3 ساله از 800 متر مربع عبارت بوده. فعالیت آن به استحصال محصولات معیشی خانه و کارخانه روانه گردیده است. جمعیت ارمان 21 در برند سلیمی محصولات مبلی واردات عوض کننده استحصال می‌کند. تکنیک معاصر و متخصصان حرفه‌ای امکان می‌دهد که در کارخانه نوبنیاد میز و کرسی، راحت کرسی، جیوان، مبل نرم، رخت خواب، در و دیگر اشیاء ضروری با صفت بلند استحصال کرده شود. تجهیزات جمعیت دارای محصولات محدود ارمان 21 برنده، سفته کننده، اندازه‌گیری لازری و گلبراری بوده. در استحصالات با برنامه‌های نوترین کامپیوتری کار می‌کنند. کارگران این کارخانه قبل از به کار جلب شدن از کورس آموزشی گذشته‌اند. با مورد بهره برداری قرار گرفتن این کارخانه 3 ساله زیاده از 30 نفر با جای کار دائمی تامین گردید. جمعیت دارای محصولات محدود ارمان 21 در نزد کارخانه تالار مبل برندی خود را افتتاح کرد که میزاجان امکان دارند محصولات نیاز خود را با انتخاب وسیع خریداری نمایند. همچنین در ناحیه سینا سیخ‌های استحصال محصولات قنادی در فابریکه شیرین مورد بهره برداری قرار داده شد. برابر مورد بهره برداری قرار گرفتن سیخ‌های نوی استحصالی بیش از 70 نفر با جای کار دائمی تامین شد. در فابریکه قنادی شیرین در عین زمان 700 نفر با کار تامین بوده. در این کارگاه استحصالی بیش از 50 نوع محصولات قنادی شیرینی‌ها استحصال کرده می‌شود. بخشیده به جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و عملی سازی هدف چهارم استراتژی صنعت کنونی با سرعت مملکت، ساختمان کارخانه‌های زمانوی با وارد کردن خطهای نوی تکنولوژی نیز ادامه داشته. مسئولان نقشه دارند با این وسیله شماره زیادی ساکنان را با جای کار تامین سازند. کارخانه 3 ساله پلیگراف گروپ نیز در ناحیه سینا که دارای امکانیت‌های ضروری برای کارکرد کاغذ و اشیاء خام وطنی میباشد مورد بهره برداری قرار داده شد که با تمام شرایط‌های موجوده برای متخصصان بنیاد گردیده است. کارخانه مذکور با کارکرد و استحصال محصولات کاغذی مشغول بوده. 3 نمود برجامه، قوطی برای نوشیدن آب و دیگر نوع محصولاتی که از کاغذ آماده می‌گردد استحصال و پیشنهاد می‌کند. در یک ماه کارخانه نو تأسیس امکانیت دارد که تا 200,000 قوطی آب نوشی و زیاده از 600,000 برجامه استحصال نماید. با اطلاع مسئولین کارخانه پلیگراف گروپ پر را در اساس اشیاء خام وطنی فعالیت نموده از منطقه‌های گوناگون جمهوری تاجیکستان اشیاء خام به کارگاه وارد کرده می‌شود. جمعیت دارای محصولات محدود پلیگراف گروپ ماه نوامبر 2003 تأسیس یافته است و تا این روز موافق طلبات آیین‌نامه خویش به استحصال موادهای چاپی از آن جمله چاپی کتاب‌های درسی، مکتب‌های میانه، مجله‌های ساحه‌ای و دیگر نمود مال‌های چاپی مشغول می‌باشد. جمعیت دارای محصولات محدود پلیگراف گروپ از جانب صاحبکار وطنی بهادر نظیر مهدو در دایره دستگیری‌های B&C حکومت جمهوری تاجیکستان بنیاد یافته است. افتتاح چنین کارخانه و کارگاه‌ها برای استحصال محصولات رقابت‌پذیر و واردات عوض کننده باعث گردیده در آینده می‌توانند این اقتدار صادراتی مملکت را باز هم بالاتر برند، زیرا طلبات به چنین محصولات خوش‌صفت نه تنها در داخل بلکه در خارج هم خیلی زیاد است.
کارخانه نو با خط معاصر استحصالی که صفت محصولات را همه‌جانبه تامین می‌نماید و از روی استانداردهای بین‌المللی فعالیت می‌کند مجهز بوده. پس از بازآموزی در اینجا 30 نفر ساکنان در 2 بس صاحب جای کاری دائمی و معاش خوب گشتند. در ناحیه فردوسی خط دوم استحصالی کارخانه استحصالی اوربچه‌ها به استفاده داده شد. کارگاه مذکور از 2 قسم کارگاه استحصالی و انبارخانه و قسم مأموری عبارت بوده. بیش از 150 نفر با کار دائمی فرا گرفته شدند. کارخانه امکان دارد که در 3 بس فعالیت نموده در 1 دقیقه تا 600 اوربچه و در یک شبانه روز زیاده از 800,000 اوربچه استحصال نماید. تجهیزات تکنولوژی خط دوم استحصال اوربچه ها از جمهوری مردمی چین وارد کرده شده است. در خط نوی استحصالی بیش از 10 جای نوی کاری مهیا گردید. در آینده مسئولین نقشه دارند که با بیشتر نمودن حجم استحصال اوربچه ها صادرات را به خارج کشور نیز به راه مانند. موافق قانون جمهوری تاجیکستان درباره روزهای عید همه‌ساله شنبه 3 ماه اپریل روز پایتخت جمهوری تاجیکستان با شکوه و شهامت خاصه تجلیل کرده می شود. امسال در این روز چرابینی فرهنگی با هوسمندگردانی غالبان یک قطار آزمون‌ها دایر گردید. شرح بیشتر چرابینی‌های فرهنگی فراغتی. بخشیده بر روز پایتخت جمهوری تاجیکستان در امفی‌تئاتر اهرون شهر دوشنبه چرابینی فرهنگی فراغتی تحت عنوان تو قلب تاجیکستان دوشنبه برگزار گردید. در چرابینی مذکور نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و ناحیه‌های آن دیگر وزارت و اداره‌ها اشتراک نمودند. در قسمت افتتاحی چرابینی بیان داشتند که تحت راهبری رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی امروز پایتخت مملکت سیمای خود را کلاً تغییر داده به یکی از شهرهای معاصر دنیا مبادل گردیده است. دوشنبه نه تنها همچون مرکزی بزرگ معماری و سیاسی، علمی و فرهنگی و صنعتی بلکه شهری صلح و ثبات، شهری گلها و سیر و سیاحت و جوانی است. در قسمت دوم چرابینی به غالبان 14مین نیم ماراتون بین‌المللی و آزمون‌های صحوی جایزه و مکافات پولی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه تقدیم کرده شد. از جمله 12 غالب 14مین نیم ماراتون بین‌المللی که 6 مرد و 6 زن را در بر می‌گرفت از 16500 تومانی تا 38500 تومانی قدردانی گردیدند. همچنین به غالبان آزمون شهری تاج سر جمله هنرهاست علم از روی نامیناسی‌های برنامه‌سازی، ربات تکنیکا، سیاحی، کشورشناسی، معماری، رادیو الکترونیکا، طبیعت شناسی و مدل سازی دیپلم و مکافات پولی ها در حجم‌های از 5 تا 15000 سومانی سرفراز گردانده شدند. در برابر این با غالبان دور شهری آزمون زبان دانی جهان دانی که با قرار رئیس شهر دوشنبه از 8 اپریل سال 2024 مقرر گردیده بود مکافات‌های پولی تقدیم گردید. اینچنین در چرابینی غالبان آزمون‌های شهری مربی سال، آموزگاری سال و خواننده سال، کتابخانه بهترین، بیمارخانه سال، طبیب سال، طبیب اولوی سال، کارمند میانه طبی سال، بهترین کارخانه نقلیاتی، بهترین راننده هوسمند گردانده شدند. در آخر برای بولیده خاطری اشتراکداران برنامه ادانه فراغتی با بهترین سرود و ترانه‌های دلاشوب منظور گردید. همچنین بخشیده بر روز پایتخت شهر دوشنبه در دانشگاه ملی تاجیکستان نیز همایش برگزار گردید. در چرابینی ریاست دانشگاه آموزگاران و دایره وسیع دانشجویان اشتراک نمودند. ضمن برگزاری چرابینی مسئولین دانشگاه اشتراکچیان را بخشیده بر روز پایتخت شادباش گفته ابراز نمودند که در دوام سالهای اخیر سیمای پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه به طور شناخته نشونده تغییر یافته، به خصوص مهمانان خارجی و سیاحان از تماشای باغ و گلگشت و چمنزارش به وجد میآیند و با این شهری سبز و معاصر دلبستگی زیاد دارند. باید گفت که همه این بنیادکاری و آبادکاری، اینچنین ساختمان صدها عمارت تعیینات گوناگون و تامین رشد بمیلان پایتخت مملکت در نتیجه توجه پیوسته پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و تشبث و ابتکارات سازنده رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی عملی شده ایستادند. با تاکید اشتراکچیان چهاربینی این همه پیشروی‌های روزافزون و رشد و ترقیات محض به طفیل استقلال دولتی، وحدت ملی، صلح سراسری، امنیت و ثبات همچون پایدیوار و منشأ همه پیشرفت و کامیابی‌های نظر است در ساحه‌های گوناگون شهرداری روی کار آمده. امید مردم را به آینده درخشان دولت صاحب استقلال بیش از پیش افزون می‌نماید. عمل‌های بنیادکاری و سازندگی در شهر دوشنبه جوانان را وادار می‌سازند که به قدر استقلال دولتی، صلح و ثبات سراسری برسند و در تطبیق سیاست پیشگرفته پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و اقدام نجیبانه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی سهم نظر است گذارند.
бо мақсади дар сатҳи баланд таҷдил намудани рӯзи пойтахт бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе имрӯз дар наврӯзгоҳи пойтахт 14-умин ниммарафони байналмилалӣ дар масофаи 21 километру 97 метр баргузор гардид. дар ин мусобиқаи анъанавӣ дар баробари варзишгарони тоҷик давандаҳо аз шаҳрҳои бо Душанбе бародаршаҳр ва шаҳрҳои паймони ҳамкориҳои иқтисодию иҷтимоӣ дошта ширкат варзиданд. шаҳри бештари мавзӯъ дар гузориши Раҳматшоёбед. имрӯз дар пойтахти ватанамон шаҳри зебои Душанбе 14-умин нимарафони байналмилалӣ бахшида ба рӯзи пойтахт баргузор мегардад. ногуфта намонад ки соли 1924 шаҳри Душанбе таъсис ёфтааст ва имрӯз шаҳри Душанбе 100 сола шуд. дар қатори варзишгарони Тоҷикистон аз вилояти мухтори Кӯстони Бадахшон, Хатлон, Суғшаҳр, Ноҳиятоби Марказ, Водии Рашт ва чанд даста аз шаҳри Душанбе ҳамчунин намояндагони 22 кишвари дигар дар ин мусобиқа иштирок мекунанд. сол ба сол теъдоди иштирокчиёни мусобиқа бештар гардида омавияти нимарафон зиёд мешавад. ҳамчунин дар ин сол боз нимарафон дар кӯҳистони Панҷакен бо номи Ҳафткӯл дар моҳи июн баргузор мешавад. ва умуман шаҳри Душанбе ин шаҳри варзишӣ аст, чунки дар қатори чунин чорабиниҳо ҳамчунин чемпионати ҷаҳон оид ба кушини тарзи зудо байни ҷавонон, мусобиқаи Гранд-слам ва дигар чорабиниҳои байналмилалӣ дар назар аст. дар ин мусобиқаи анъанавӣ дар баробари варзишгарони тоҷик даванҳо аз 22 шаҳри бо Душанбе бародаршаҳр ва шаҳрҳои паймони ҳамкориҳои иқтисодию иҷтимоӣ дошта ширкат варзиданд. Меня зовут Диана, я 7 здесь живу. Мне очень понравился Душанбе, очень красивый город. Я очень рада, что я здесь присутствую в этом марафоне. Все. Джон, я из США. Это первый раз, что я в Таджикистане. Я очень рада, что я здесь присутствую в этом марафоне. И я очень рада, что я нахожусь сейчас в этой стране, и мне очень здесь понравилось. Мы из Казахстана. Первый раз в этом году приехал. Классно, спасибо, что организовывают такие мероприятия. Надеюсь, и дальше будем приезжать сюда. дар қисмати ифтитоҳии расмии мусобиқа роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳукумияти давлатии шаҳри Душанбе ва кумитаи кор бо ҷавонон варзишӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон намояндагони дигар соҳаҳо иштирок ва баромад намуданд. гуфта шуд ки солҳои охир соҳаи варзиш дар мамлакат рушд намуда ва дастоварду комёбиҳои назаррас ноил мегардад. Поздравляю всех народ Таджикистана с Днем столицы. Желаю вашей столице процветания, стране больше мира. В прошлом году я здесь участвовал, занял 3-е место, все прошло прекрасно, надеюсь, в этом году тоже самое будет. И желаю всем соперникам удачи и победы. Меня зовут Виктория, я из Казахстана, здесь тоже стартую первый раз. Очень красивый город, мне очень понравилось, спасибо за организацию такого праздника. Надеюсь, все пройдет круто. Всем удачи! нимарафони 14-уми байналмилалӣ бо иқдоми раис шаҳри Душанбе сар аз соли 2010 ин ҷониб баъди сазовор таҷдил намудани рӯзи пойтахт барпо мегардад. ин нимарафоне ки имрӯз ба масофаи 21 километр, яъне нимарафон аз 21 километр иборат аст ва марафон аз 42 километр. имрӯз ман боварӣ дорам ки тамоми ин ҷавонҳо, тамоми омӯзгорҳо, тамоми коллективи соҳаи маориф, варзиш, фарҳанг ва кулли ҷомеаро мо мебинем ки дар тарғибу ташвиқи ана сиёсати пешгирифтаи муҳтарам раис шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ пешвои муаззами миллатро, яъне бо ҳаракатҳои худашон, бо хурсандиҳои худашон, бо шодиҳои худашон исбот кардани ҳастанд ки пайрави воқеӣ асосгузори сулҳу ваҳдати пешвои муаззами миллат ҳастанд ва ман боварӣ дорам ки варзиш солимии ҷомеа аст, варзиш як ибодати тан аст, бадан аст, варзиш як зебогии қофияи инсон аст. ба ҳамин хотир ман боварӣ дорам ки як тарғиби куллӣ барои боз ҳам зеботар ободтар гардондани ҷавони тоҷик, миллати тоҷик аст. барои ман шахсан ки ман аллакай 4 сол мешавад медавам ва аъзои клуби Дави Тоҷикистон ҳастам, аммо барои ман ин бори аввал аст ки дар нимарафони байналмилалии шаҳри Душанбе ташкил иштирок менамоям ва чунин чорабинӣ бисёр ҳам барои ҷалб намудани мардум ба ҳаёти солим ба варзиш машғул шудан бисёр ҳам муфид ва муҳим мебошад. ҳадаф аз баргузории ин чорабинӣ таъмини оммавият тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш
тарзи ҳаёти солим, устувор намудани робитаҳои ҳамкорӣ бо бародаршаҳрҳо ва шаҳрҳои бо Душанбе ҳамкории иҷтимоӣ дошта мебошад. Бояд гуфт ки ин марафони байналмилалӣ аз соли 2014 ба таквини мусобиқоти созмони байналмилалии марафон ва давр ба масофаҳои дур шомил шудааст. Раҷабалӣ Бобохонзода, сардори риёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе. Таври шумо шоҳид ҳастед, имрӯз 14-умин марафони байналмилалии Душанбе баргузор гардида истодааст. Дар ин марафон аз 22 кишваре ки бо шаҳри Душанбе паймони бародаршаҳрӣ доранд ва кишварҳое ки бо шаҳри Душанбе паймони дӯстӣ доранд даъват шуданд. Ҳамзамон дар баробари ин шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон бемаҳдуд, яъне варзишгарон ва дӯстдорони варзиш дар ин чорабинии байналмилалӣ ширкат варзида истоданд. Чорабинии имрӯза 14-умин марафони байналмилалии Душанбе 2024 тибқи қарори дахлдори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ дар вазъияти тантанавӣ баргузор гардида истодааст. Дар марафони байналмилалии мазкур аз 22 кишваре ки бо шаҳри Душанбе паймони бародаршаҳрӣ доранд ва кишварҳое ки бо шаҳри Душанбе паймони дӯстӣ доранд даъват гардиданд. Нимарафон ки масофаи 21 километр ва 7 метро дар бар мегирад, аз шоҳроҳи назди Наврӯзгоҳи пойтахт соати 9 бо старти ягона оғоз шуда дар майдони дӯстӣ назди муҷассамаи Шоҳ Исмоили Сомонӣ ба анҷом расид. Шаҳрдорӣ барои баргузории нимарафони 14-уми байналмилалӣ аз соҳиби маблағҳои фонди рушди пойтахт 546860 сомонӣ ихтисос намудааст. Варзишгароне ки ҷойҳои якуму шашумро байни мардон ва занон ишғол намуданд, бо ҷоизаҳои молӣ сарфароз гардонида шуданд. ҷойи якум 38500 сомонӣ, ҷойи дуюм 33500 сомонӣ, ҷойи сеюм 27500 сомонӣ, ҷойи чорум 22000 сомонӣ, ҷойи панҷум 19800 сомонӣ, ҷойи шашум 16500 сомонӣ мебошад. Нимарафони 14-уми байналмилалӣ бахшида ба рӯзи пойтахт ки 20 апрели соли 2024 дар шаҳри Душанбе дорӣ гардид, байни мардон бо пирӯзии варзишгари Украина ба анҷом расид. Виталий Шафат аз Украина аз оғоз то анҷоми мусобиқа бартариро ба даст гирифта чемпиони мусобиқа шуд. Отабек Тошқуватов ва Нодирбек Матолибов ҳарду ҳам аз ҷумҳурии Ӯзбекистон ҷойҳои дуввуму сеюмро бо ҳам диданд. Раҳимҷон Калманов аз ҷумҳурии Қазоқистон, Ойбек Муҳаммад Комилов аз ҷумҳурии Ӯзбекистон, Юрий Чечун аз Россия зиноҳои минбаъдро ишғол карданд. Дар сабқати бонувон Азизахон Мирзобекова аз ҷумҳурии Ӯзбекистон аввалин шуда марро убур карда сазовори медали тилло гардид. ҷойи дуввум насиби Виктория Сергеева аз ҷумҳурии Қазоқистон шуд. ҷойи сеюм ва медали биринҷиро Маҳинабону Комилова аз ҷумҳурии Ӯзбекистон, инчунин зиноҳои минбаъдаро бошад варзишгарон Раҷабмоҳ Абдуллоева, ҷойи чорум Уляна Кузминова, ҷойи панҷум Маҳина Баротова, ҷойи шашумро аз ҷумҳурии Тоҷикистон ишғол карданд. дар доираи сиёсати иҷтимоии ҳукумати мамлакат ва дастуру ҳидоятҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон тӯйи хонадоршавии 11 ҷуфти ҷавон баргузор карда шуд. Дар партави дастгирӣ ва ғамхориҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон табақаи ниёзманди ҷомеа худро ҳаргиз танҳо эҳсос накарда, бо шукргузорӣ аз истиқлоли давлатӣ дар фазои орому осудаи мамлакат кору фаъолият намуда барои бунёди зиндагии ободу осуда талош меварзанд. Оила дар ҳар давру замон ҳамчун воҳиди асосии ҷомеа маҳсуб меёбад. Хонаводаи тоҷик дар тӯли садсолаҳо ҳазорон фарзандони фарзонаро ба дунё овардау ба камол расонд ки онҳо барои халқу миллати худ хизматҳои зиёди таърихиро ба анҷом расониданд. Оила ҳамчун ниҳоди иҷтимоӣ дар ҷомеа мавқеи махсуси худро дошта дар иҷрои самараноки вазифаҳои тарбиявӣ, фарҳангӣ ва маърифатӣ, таъмини нуфузи аҳолӣ, робитаи наслҳо ва иҷтимоикунонӣ ба раванди рушди ҷомеа таъсири бевосита мерасонад. Дар ин замина имрӯз аз ҷониби роҳбарияти Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи сиёсати иҷтимоии ҳукумати мамлакат ва дастуру ҳидоятҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тӯи хонадоршавии 11 ҷуфти ҷавон баргузор карда шуд. Дар рӯзи пойтахт ва ин рӯзи хушбахтӣ ҷавонони хуштоле соҳиби шаҳодатномаҳои ақди никоҳ гардида расман ба зиндагии мустақилона қадам ниҳоданд. ғамхорӣ нисбат ба ятимон
یتیمان بپرستاران و فرزندان اویله‌های کمبیزاعت در سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان جایگاه مخصوص داشته برای بهتر نمودن شرایط کار و فعالیت، تحصیل و زندگی آنها پیوسته تدبیرهای ضروری و ثمره بخش اندیشیده می شوند. در سیاست دولت صاحب استقلال و حکومت جمهوری تاجیکستان بخصوص سرور خیرخواه و بشردوست و رعیت پرور محترم امامعلی رحمان دستگیری اجتماعی یتیمان و احتیاجمندان، تامین کار و فعالیت به تعلیم و تربیت فرا گرفتن فرزندان آنها مقام شایسته دارد. در جریان تاکید گردید که انتخاب راه درست و تشکل مناسبت‌های با احترام و همدیگر فهمی اساس یافته محک رابطه‌های اجتماعی را در عائله باید تشکیل دهد. ملت صاحب تمدن تاجیک از قدیم الایام به تربیت فرزند اهمیت خاصه ظاهر نموده آنها را همیشه در روحیه وطن دوستی و خویشتن شناسی، معرفت پروری و جوانمردی به کمال رسانیده‌اند. همچنین در این روز از نفران و رودمردانی که برای حفظ یکپارچگی اساسهای ساختار کنستیتوسیونی، صلح و ثبات، امنیت تاجیکستان صاحب استقلال صادقانه خدمت کرده در راه شأن و شرف وطنداری جان خود را نثار کردند به نیکی یادآوری کرده شد. باید گفت که گسترش روند جهانی شوی در برابر دیگر مشکلات در سمت تحکیم و پایداری مناسبت‌های عائلوی نیز تاثیر خود را رسانیده ایستاده است. بنابراین در مرحله کنونی آمیزش شدید ارزش‌ها نگاه داشتن سنت‌های بهترینی که پایداری عائله تاجیک را در طول 100 ساله‌ها تامین نموده‌اند به غایت مهم میباشد. خرسندی آور است که امروز اقدام‌های نیک خیرخواهانه و دست کمک دراز کردن به عائله‌های نیازمند در کشور به حکم عنعنه درآمده است که این باعث دستگیری اهل جامعه میباشد. در ادامه اجرای دستور و سپارش‌های پیوسته سرور دولت محترم امامعلی رحمان نسبت به طبقه نیازمند اهالی، عمل خیر و ثواب، دستگیری آنها از جانب مقامات، وزارت و کمیته‌ها و شخصان سخاوت پیشه نسبت قشر نیازمند جامعه در مملکت ادامه می‌یابد. در جواب به همه غمخوری‌های دولت و حکومت جوانان را ضرور است که صادقانه به این مرزبوم اجدادی صلح و ثبات، امنیت همچون فرزند صادق وطن به خلق و دولت خدمت شایسته نمایند. تقویت بخشیدن اقتدارهای استحصالی و صادراتی و در این زمینه بهتر نمودن صفت خدمترسانی در محور توجه قرار داشته. در این سمت از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان تدبیرهای ضروری عملی کرده می شود. با مقصد تطبیق هدفهای برنامه دولتی رشد صادرات جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 بار اول در شهر دوشنبه وقوع منطقوی نهادهای پیشبرنده صادرات کشورهای آسیای مرکزی برگزار گردید. گزارش خبرنگاران ما در این خصوص. در همایش سطحی بلند نمایندگان نهادهای پیشبرنده صادرات کشورهای تاجیکستان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان، وزارت و اداره‌های دخلدار جمهوری، بخش خصوصی، شریکان رشد و کارشناسان بین المللی و ملی اشتراک نموده در آن مسئله‌های تحکیم همکاری و مبادله تجربه بین صادرات کشورهای آسیای مرکزی، معرفی تجربه تاجیکستان در سمت هوسمندگردانی صادرات و بررسی مسئله‌ها وابسته به راه‌های بهتر نمودن اینفراستراکچور مساعد سودا برای تأمین استواری تشبس‌های رشد صادرات در منطقه مورد تحلیل و محاکمه کارشناسان قرار گرفت. رهبریت آگنتی صادرات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ادامه همایش امکانات‌های استحصالی و صادراتی تاجیکستان را معرفی نموده دایر به مشکلات جای داشته بین کشورهای آسیای مرکزی در سمت صادرات مال و محصولات و خدمترسانی، راه‌های حل آنها، استفاده اقتدار و امکانات‌های کشورها جهت در مهلت اول تأمین بازارهای داخلی و سپس صادرات نمودن مال و محصولات به کشورهای منطقه و جهان، انتقال به ممانعت محصولات زود ویران شونده، اعتراف طرفین حجت‌های اجازتنامه‌دهی صادراتی هنگام به رسمیت درآوری گمرکی توسط روزنه یگانه، بستن شرطنامه‌های کفالتناک بین سوبیکت‌های صادرات کننده کشورها فکر و اندیشه‌های سودمند را پیشنهاد نمودند. با تشبس پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای پرزور نمودن نظام ملی دستگیری و رشد صادرات، زمینه معیاری و حقوقی و ساختار اینستیتوسیونالی دستگیری دولتی هوسمندکنی و رشد صادرات تکمیل داده شده. برنامه دولتی رشد صادرات جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 و برنامه دولتی نظام لوجستیکی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2028 قبول و مورد عمل قرار
дошта барои соҳибкорону сармоягузорон тибқи қонунгузории амалкунандаи ҷумҳурии тоҷикистон дар маҷмӯъ 109 имтиёзи андозӣ, гумрукӣ ва дигар намуди афзалиятҳо оид ба маблағгузории имтиёзнок ва додани грантҳои давлатӣ пешбинӣ гардидааст. дар барномаи мазкур ҷиҳати таҳким бахшидани ҳамкориҳои ҷумҳурии тоҷикистон бо кишварҳои осиёи марказӣ барои боз ҳам беҳтар ва хубтар ба роҳ мондани ҳамкориҳо мутахассисони сатҳи минтақавӣ ва сатҳи байналмилалӣ даъват карда шудаанд ки таҷрибаи онҳо дар ин ҳамоиш нишон дода мешавад. ҳадафи асосии ин чорабинӣ ҳамкориҳоро зиштар намудан бо кишварҳои минтақа ва таҷрибаи ҷумҳурии тоҷикистонро ба онҳо дар самти ҳавасмандгардонӣ нишон додан мебошад. вобаста ба диверсификатсияи содирот, яъне рушд додани содирот байни давлатҳои осиёи марказӣ заминаи хос хоҳад гузошт. намояндагони 5 кишвари ниҳодҳои пешбарандаи содироти кишварҳои осиёи марказӣ ҳамзамон аз раванди фаъолияти хатҳои истеҳсолӣ, сифати маҳсулоти истеҳсолгардида ва дигар имкониятҳои мусоиди ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди арвис ва корхонаи истеҳсоли обҳои ташнашикани Сиёма дидан намуданд. корхонаи арвис аз зумраи иншооти навтаъсиси соҳаи саноат ба ҳисоб рафта дар он маҳсулоти тайёри паддор аз қабили намудҳои гуногуни сачоқ, халат барои тамоми сину сол ва дигар номгӯи маҳсулот истеҳсол менамояд. ба меҳмонон иттилоъ дода шуд ки корхонаи насоҷии арвис бо истифода аз технологияи муосир имкон дорад ки дар як сол 3600 тонна ресмони пахтагинро коркард намуда аз он маҳсулоти паддор истеҳсол ва бо сифати баланд ва тарҳу шакли бозоргир пешниҳоди харидорон намояд. дар оянда содироти маҳсулоти тайёри ҷамъият низ марҳила ба марҳила дар назар дошта шудааст, зеро дастгоҳу таҷҳизоти корхона имконият медиҳад ки маҳсулоти ниҳоии он дар доираи стандартҳои ҷаҳонӣ истеҳсол карда шавад. намояндагони ниҳодҳои пешбарандаи содироти кишварҳои осиёи марказӣ зимни боздид аз имкониятҳои истеҳсолии корхонаи саноатии обҳои ташнашикани Сиёма ба рушди соҳаи саноат баҳои баланд дода, доир ба тақвияти ҳамкориҳо, афзоиши ҳаҷми истеҳсол, бунёди корхонаҳои муштарак ва ба роҳ мондани содироти маҳсулот ба хориҷи мамлакат изҳори ҳавасмандӣ намуданд. душанбе бисёр шаҳри зебост, меҳмоннавозии хоси худро дорад ки мо аз ин хеле шод ҳастем. тӯли чанд рӯзи охир мо дар доираи як ҳамоиш вохӯриҳои судманд анҷом додем ва ҳамзамон аз корхонаҳои саноатӣ дидан намудем. албатта имкониятҳои истеҳсолӣ ва содиротӣ хеле фаровон аст ва сабаби сарҷамъшавии мо низ дар ҳамин аст ки дар доираи ҳамкорӣ мушкилоти мавҷудаи дар самти содирот роҳи ҳалли худро пайдо кунад ва содироти маҳсулот бештар гардад. мо аз ташкилкунандагони ин ҳамоиш аз ҷумла агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон миннатдор ҳастем. корхонаи истеҳсоли маҳсулоти обҳои ташнашикани Сиёма яке аз калонтарин иншооти соҳаи саноат дар Тоҷикистон ба ҳисоб меравад ки маҳсулоташ дорои сифати баланд буда он дар баробари таъмини талаботи аҳолӣ ҳамзамон ба хориҷи мамлакат содирот карда мешавад. иттилоъ дода шуд ки иқтидори истеҳсолии корхона дар як сол коркарди 40 миллион литр об мебошад. корхонаи обҳои ташнашикани Сиёма бо навтарин хатҳои истеҳсолӣ таъмин гардида сифати ҳамаҷонибаи маҳсулоти омодашударо дастгоҳҳои насбшуда таъмин хоҳанд кард. баргузор намудани чунин вохӯриву ҳамоишҳои сатҳи баланд бо намояндагони ниҳодҳои пешбарандаи содироти кишварҳои осиёи марказӣ ва шарикони рушд, инчунин муаррифии имкониятҳои истеҳсолӣ ба рушди минбаъдаи соҳа мусоидат намуда оянда имконият фароҳам месозад ки тавассути беҳтарсозии сифати хизматрасонӣ ва ҳалли мушкилоти ҷойдошта содироти маҳсулот аз Тоҷикистон ба кишварҳои дуру наздик бештар ба роҳ монда шавад. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо нашри муфассали барномаи иттилооти ахбор ба анҷом мерасад. хайр, саломат бошед.